Rabbul Izzati sabda Nabi balkul ulama sekiranya ulama sufi hidup umat Nabi dalam dosa sekiranya ulama sufi hidup umat Nabi dalam dosa dengarlah kisah khabar sufi labuhan haji dan ulama di sinan maqam Syekh Muda Wali yang amat sufi lagi mulia di sinan maqam Syekh Muda Wali yang amat sufi lagi mulia. Bantu jumlah gopnyan ke langit temakatan leh bantu nablosa bakulin syawal dua urang sikur Alhamdulillah Rabbul Izzati sabda Nabi balkul ulama sekiranya ulama sufi hidup umat Nabi tetap dalam dosa sekiranya ulama sufi hidup umat Nabi tetap dalam dosa. Gomnyan kasakit tretat kanawi baladun tapi malum-malumba menjanjan darah lembah bahdine sayang bukan li apa ya kita menjangan darah lembah bahdine sayang bukan li apa ya kita
tetaplah kubah tubuh rohani, tubuh jasmani, pimpin santrinya. Mudah-mudahan Syekh muda wali bersama Nabi dalam syurga. Mudah-mudahan Syekh muda wali bersama Nabi dalam syurga. Alhamdulillah Rabbul Izzati, sabda Nabi balkun ulama, zakir ahana ulama sufi, umat Nabi tetaplah